Veliki pozdrav svima ljudi, dobrodošli u naš novi video. Ja sam Semir, a ovo je Čupo. U današnjem videu ćemo govoriti o važnosti sjena u ishrani jednog kunića. Kao što znate, 80 do 90% ishrane svakog kunića čini upravo sjeno, tako da im sjeno mora biti 24 sata dostupno. Hrana kunića treba sadržavati prvenstveno grubo strukturirana sirova vlakna, to jest sjeno ili travu. Najbolja hrana za kunića je ona koja što više moguće oponaša njihovu prirodnu prehranu. Kunići su tip životinje koja pase i brsti. Prirodi jedu male obroke tokom dana. Pošto je čista i svježa trava teško dostupna, najbolje je kunića hraniti sušenom travom, to jeste sjenom. Hranjenje kunića sjenom omogućava mu da pase kao što bi to radio u divljini, bez debljanja, što je slučaj kod hranjenja sa visokokaloričnom hranom poput peletića. Digestivni trakt kunića je razvijen, tako da može prerađivati velike količine visokovlaknaste hrane u veoma kratkom periodu. Hranjenje niskovlaknastom hranom uzrokuje probavne smetnje. Mnogi od ovih problema se mogu spriječiti ili smanjiti ako kunić ima sjeno na raspolaganju. Sjeno je najvažnija hrana koju možete hraniti svog ljubimca. On uvijek mora biti na raspolaganju. Hranjenje raznovrsnim sjenom održava izbalansiranu prehranu i minimalizira gladovanje kod zbirljivih kunića. Većina kunića će selektivno jesti gomilu sjena, birajući ukusnije zalogaje. Nudeći manje količine sjena redovito tokom dana 2 do 3 puta dnevno radije nego veću količinu odjednom, potiče kunića da jede više od ponuđenog sjena. Hranjenje sjenom često pravi nered u kući, ali to možete izbjeći stavljajući ga u čvrste jasle. Posude za obavljanje nužde su također dobro mjesto za ponuditi sjeno. Tu sjeno ostaje na jednom mjestu, a također pojačava navike vršenja nuždi u posudi namijenjenoj za to. Kunić provodi više vremena u svojoj postici i uživa griskajući sjeno dok je tamo. Sjeno u posljedici treba često dodavati i mijenjati. Kunići mogu biti jako izbirljivi i često ne uživaju u nastojanjima svojih vlasnika da prošire njihovu prehranu. Ograničavanje količine peleta će vašeg ljubimca ohrabriti na grickanje ukusnog sjena. Također možete sjeno učiniti zabavnim tako što ćete ga staviti u košaru, crijevo ili kutije. Igrajući se u sjenu, kunić će ga grickati. Ponudite više puta na dan manje količine. Kunić će često ignorirati sjeno koje je već dugo na raspolaganju, a kao što smo već rekli, možete ga ponuditi u WC-u. Mnogi kunići okreću glavu od sjena kupljenog u pet shopama. Ponudite kvalitetnije sjeno. Ne odustajte. Kunići su tvrdoglavi, ponekad je potrebno dugo vremena kako bi shvatili da je sjeno dobra hrana. Koliko vaš kunić voli određeni tip sjena, dobra ideja je da se postepeno uvode i druge vrste. Sjeno im se treba davati od najmanjih nogu, to je od trenutka kada počnu samostalno jesti. Ponekad je jako teško uvjeriti kunića da jede sjeno ukoliko ono nije u njegovoj prehrani od ranog doba. Sjeno je izuzetno važno radi bolje probave i dentalnog zdravlja. U tu svrhu korisne su mlade neprskane grančice voćaka, jabuke i lješnjaka koji služe kao dobar brus za brzo rastuće zube kunića. To bi bilo sve za ovaj video. Ako vam se dopao, obavezno stisnite like i subscribe se na naš kanal. Ako imate bilo kakve prijedloge, sugestije ili primjedbe, obavezno je napišite u komentare. Do sljedećeg gledanja, veliki pozdrav!